Ассалому алейкум, бардора. Имрӯз мефаҳмонам як формулаи нави формулаи мухтасара ном дорад фарқи квадратҳо. Биёем бинависем фарқи квадратҳо. маънои фарқ чия? Маънои фарқ маънои тарҳ дорад. Фарқ тарҳ ячия. Квадратҳо гуфта уже медонем. Квадрат гуфта чира мегӯям? Вақте ки ягон чиз ба худаш зарф шудаст. ба кадом ҳолат истода мебарем ин формулаи нава? Биён як мисолтон меорам. Менависем якта бисёратогӣ, масалан dx ҷамъи cx ҷамъи d зарби cx фарқи d. як чира метавонем аҳамият диҳем ки ҳамин ду қавс пашти яхелан, қариби яхелан. фарқашонда чия? Ина агар якумоша бигирем, мо якум гуфта мо дар назар дорем чира? Дар қавзи якумаш cx ай, дар қавзи дуюм якумаш ҳам cx ай. Дидед ҳар душон яхелан, знакошон ҳам яхелан, худошон ҳам яхелан, маънош плюсу плюс ҳам. Плюси се, плюси се. Лекин агар дуюмош аҳамият диҳем, дуюмоша гуфта мо чия дар назар дорам? Дуюмош гуфта иҷада плюси ду ай, иҷада боша чия ай? Минуси ду ай. Аҳамият диҳем дуюмошонш хелиянд, дуюмошон ҳам яхеланд, фақат чишон фарқ мекунад? Знакошон фарқ мекунад. вақте ки ду қавс фақат знакошон фарқ мекунад, ку знакошон фарқ мекунад. Биёем бинем ки як роҳи осони кушодан аст. Аввал мекушоимша бо роҳи ҳамун аввала, роҳи фонтан қатъи. Роҳи фонтан чӣ буд? Мегирем cx-ро зарб мезанем ҳам ба cx, ҳам ба минуси ду. ва мегирем плюси дуро зарб мезанем ҳам ба cx, ҳам ба минуси ду. биёем зарб занем бинем ки чӣ мешавад? cx зарби cx. Мо гуфтем ки коэффициентро ҳангоми зарб мезанему дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. Коэффициент се карасе 0, дараҷаҳоро ҷамъ мекунем 1 ҷамъи 1 2. барои чӣ коэффициент дараҷаҳошон 1? Барои ки агар ҳеҷ чӣ набоша дараҷаи чӣ ҳисоб мешавад? 1 ҳисоб мешавад. Анака cx-ро зарб мезанем ба минуси 2 мешавад минуси 6x. бо ака мегирем дро плюси дро зарб мезанем ба cx мешавад плюси 6x. плюси дро зарб мезанем ба минуси 2 мешавад минуси 4. давомаш чӣ буд? Давомаш ҷамъ мекунем аъзои якхелаша. маънош ҳамое ки дараҷаҳошон якхелаю, ҳарфошон якхелаю. Неш дараҷаш 2 аю, ҳарфаш x ай. бо ҳам хеле астай? Дигар нестай. барои худо просто мекушонемша. анака ҳастай минуси 6x чӣ маъно дорад? маъноеро дорад ки қарздори 6 та харгӯш. қарздори 6 та харгӯш плюси 6x чӣ маъно дорад? дори 6 та харгӯш. агар ту қарздор бошӣ 6 та харгӯш дошта бошӣ дар хона 6 та харгӯш, мети харгӯшота мешаванд 0 харгӯш. маъноеро дорад ки 0 мешавад. чӣ мемонад? минуси 4. ина чиши ҷавобаш на x баротари 4. биёем як таи дига ҳал мекунем то ки бинем чира закономерност мегӯям, қоидаша бинем, қонунша бинем. масалан мегирем минуси 5x плюси минуси 4 минуси 5x плюси 4. бо аҳамиятен қавсҳо қариби чианд? яхеланд. чӣ маъно дорад? якумошон бо яхелаи полностью. минуси 5x минуси 5x. дуюмоша фақат чизошон фарқ мекунад? знакошон. якумо бояд яхела бошанд бачаҳо. якумошон бояд яхела бошанд. дуюмоша бояд просто чӣ? знакошон фарқ мекунад. анака бинед бо мекушоем ба чӣ? ба ҳамун роҳи фонтан. минуси 5x-ро зарб мезанем ҳам ба минуси 5x, ҳам ба плюси 4. минуси 4-ро зарб мезанем ҳам ба минуси 5x, ҳам ба плюси 4. чӣ мешавад? минуси 5x зарби минуси 5x коэффициентҳоро зарб мезанем. минуси 5 зарби минуси 5 мешавад плюси 25. бо дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. дараҷаҳоро ҷамъ кунем 1 ҷамъи 1 мешавад 2. анака минуси 5x-ро зарб мезанем ба чӣ? ба плюси 4. бо ҳамун коро коэффициентҳоро зарб мезанем, лекин дараҷаҳоро ҷамъ намекунем, барои ки дараҷаи ҳатта x аста, инҷа x надорад. барои худо x дараҷаш 1 меистад. минуси 5 зарб мезанем ба плюси 4 мешавад минуси 20x. анака мегирем минуси 4-ро зарб мезанем ба чӣ? ба минуси 5x. минуси 4 зарби минуси 5 мешавад чӣ? плюси 20. плюси 20x. анака минуси 4-ро зарб мезанем ба плюси 4 мешавад минуси 16. бо чӣ мешавад? бо ҳамун кор минуси bx плюси bx ихтисор мешаванд. барои чӣ? барои ки қарздори 20 та харгӯш дори 20 та харгӯш мешаванд 0 та харгӯш. чӣ мемонад? 25x квадратари 16. 25x квадрат тари 16. анака мақсад да чӣ? мақсад давое ки ҳар дуфт анамхели шидан мегирад. ҳар дуфт анамхели шидан мегирад. мақсад чия? мақсад анамхели мобангиёшон гум шидан мегиранд. чӣ мемонад? x квадратари 4 25x квадратари 16. анака бинем кани биёем ягон қоида аста. биёем дар шакли умумӣ кор кунем. дар шакли умумӣ чия? мегирем а тари б менависем
A طریبی می نویسیم میگیریم A پلوس B می نویسیم میگن هر دمی خوازه زار تا جوابش میشه همین خوازه هم رنگ اینا خوازه پیشنام کله چخیله یا خیله مقصد که یک موشن یا خیله دی موشن فقط ناکوش فرق میکنه و میگیریم A را زار میزنیم هم با A هم با B A کار A میشه A در درجه 2 برای که درجه را جمع میکنیم A کار B میشه AB و مینوسی B را زار میزنیم با A میشه مینوسی BA لیکن BA نمیگن AB میگن برای که یکم A میه برای الفابet گیریم برای قدر میشه مینوسی AB مینوسی AB اگه جو پیدا شد هر دیانه را زار دیم انا که میگیریم مینوسی B را زار میزنیم با چی با پلوسی B مینوسی B زار پلوس B میشه چی مینوسی B کوادرات بو هستن یا خلو AB دوریم یک تا AB حاضریم یک تا AB اگر داشته باشیم یک تا AB حاضر باشیم یک تا AB میشه و 0 AB برای که میتونیم حاضر بزنیم چی میمونه A کوادرات طرح چی طرح B کوادرات همین سوال A کوادرات طرح B کوادرات اگه جو پیدا شد همین A کوادرات اگه جو پیدا شد وقتی که ما A را با چند ضرب دادیم با A ضرب A میشه چی A کوادرات اگه جو پیدا شد مینوس B کوادرات گرفتیم مینوس B را با پلوس B ضرب شدیم شد چی مینوس B کوادرات ایمان را داشته که اگر که خوازو полностью عددشون اخیلا باشه فقط знакой دیموشون فرق نکو знакой دیموشون فرق نه میتونی سیم روی آسان‌تر خیلی ضرب کنی روی آسان‌تر چه بده یکمش با یکم ضرب بزنی دیمش با دیمش همین قضیه تمام انا که بیاین وای میکنیم کو میکنیم و مقصد که فرما رو بنویسیم فرما چه بوده a طرح b ضرب a جمع b میده چی a کوادرات طرح b کوادرات انا میخواد داره انا که کور میکنیم یورا کور میکنیم به یک چند تا مثال روی فرمول کور میکنیم روی فرمولا روی فرمول یک چند تا مثال کور میکنیم اوکی مثلا می نویسیم 5x طرح 6 ضرب 5x جمع 6 اما که دیگه شهر نیست چی روی فانتام قطعی دولگا دیر ضرب زدنگی اما که میشه که روی آسان‌تر قطعی روی آسان‌تر شه این هم فرمول چی میگه a طرح b ضرب a جمع b برابر با چی با a کوادرات طرح b کوادرات این چی معنی داره این معنی را داره که برای که خیلی خوازه را بکشویی میگیری یکمش با یکمش ضرب میزنی میشه با a کوادرات میگیری دیمش با دیمش ضرب میزنی میشه مینوس b کوادرات همین کار تمام یکمش دو تا چی داره نظر داریم اینا 5x یکمش 5x یکمش یکمش ضرب میزنی میشه 25x کوادرات انا بعد مینوس b کوادرات چی معنی داره معنی را داره که دیگه دیمش با دیمش ضرب برای که اگه جو پیدا میشه مینوس b کوادرات مینوس b کوادرات وقت پیدا میشه که وقتی ما میگیریم مینوس b را ضرب میزنیم با پلوس b برای قدر می‌نویسیم مینوس 6 کاره 6 میشه 36 تمام یک شده میشه مقصد چه مقصد داره که وقتی که خوازو پولنس یکیلا باشن یکمش رنگ یکمش باشه یکم خواز رنگ یکمی دیم خواز دیمی یکم خواز رنگ دیمی خواز یکم خواز دیم خواز باشه و فقط نکوشون فرق نه انا می حالا دمی استفاده بوده میشه روی اوسنا چی نام داره فرقی کوادراتو انا فرقی کوادراتو برای چی میگم برای که فرق معنی را داره که مینوس فرق کوادرات ها میگم برای چی برای که نه 25 کوادرات طرح 36 تیپا اگه جو پیدا شه کوادرات اوناش نه فرقی کوادرات ها انا که ببین چند تا دیگه مثال کار بکنیم مینوس 4x مینوس 6 مینوس 4x پلس 6 در همین حالت ممکنه استفاده بودن همین فرم داره در همین حالت هم استفاده بودن چی ممکنه برای چی برای که یک موشن یک خلان اهمیت پونس یک خلان مینوس 4 مینوس 4x x ادی موشن فقط نکوش فرق میکنه ای فرم را فقط همین حالت استفاده بودن ممکنه وقتی که چی یک موشن پونس یک خلان باشن و دی موشن چی فقط نکوش فرق کنه انا که چیکار میکنیم میگیریم یکمش با یکمش ضرب میزنیم مینوس 4x ضرب مینوس 4x میشه پلس 16x کوادرات دیمش با دیمش ضرب میزنیم مینوس 6 ضرب پلس 6 میشه مینوس 36 تمام این کاری آسان باید دیگه کار کنیم مثلا هاف x طرح ضرب هاف x جمع 2 ما چیه با ممکنه روی آسان استفاده بودن فرق کوادرات را استفاده بودن ممکنه فرق کوادرات را استفاده بودن ممکنه برای چی برای که یک موشن یک خلان دی موشن باشه فقط زنکوش فرق میکنه برای قدر ممکنه اگر دی موشن زنکوش فرق نمیکنه که ممکن نبود برای قدر میگیریم هاف x با هاف x ضرب بزنیم میشه و 49x کوادرات مینوس 2 را ضرب میزنیم و پلس 2 میشه مینوس 4 برای میگن چی فرق کوادرات چی بوده این فانتام نبوده راه آسانی فانتام بوده
تمام. گویا دیگه خیلی اخیرونش مینوس 4x در درجه 3 میگیریم جمع 7x در درجه 7x ضرب مینوس 4x کو میگیریم پاری 7x. با همون سوال در این حالت ممکنه استفاده بودن فرق کвадратура ممکنه برای چی؟ برای اون که یکماشون полностью یخیلن دیماشون هم باشه فقط چیزی فرق میکنه знакاشون فرق میکنه. برای اون قدر در این حالت هم ممکنه. چون میکنیم یکمش با یکمش ضرب میزنیم مینوس 4 ضرب مینوس 4 میشه و پلیس 16 درجه را جمع میکنیم 3 جمع 3 میشه و 6. انا که میگیریم با چی پلیس 7x ضرب میزنیم و مینوس 7x پلیس 7 ضرب مینوس 7 میشه و مینوس 49 x ضرب x میشه x کвадрат. همین قضیه تمام. امیدوارم که شما در فهمش حل کردن چه شدن فرقی چه شدن قوزا را با یاردم فرق کвадрату اگر معقول که باشه انا میجدا من واسه خونگی را پرکلیپین میکنم نمروی واتساپ ما یا بردیگه 502 01 43 43 یگان سوالشی میتونید شو کنین تا همینجا روان کنین یا که واسه خونگیتون اگر کار کردین یگان سوال پیدا شد میتونید شو کنین روان کنین با همین تمام.